si budak kemana ya kebal jasa? Coba gue yang telepon lah. Halo? Si di mana? Tadi mau kopi gerak. Di mana? Oh. Kadang aing tadinya mau kopi ya. Dandan dulu. Kita pakai parfum. Why? Yat. Nih, Yat. Kopinya. Lah tuh gerak sedo kali itu. Aing nu meuli, aing nu nyeduh. Oh, lu aku sekalian gitu. Sial. Emang ge si Dayat teh. Duh. Dayat. Tahu diri amat, gue yang beli, gue yang nyeduh. Aduh. Nah, itu kan mantep ya. Bangke sial. Kakak macet tebudak. Aing nu meuli, aing nu nyeduh. Beakeun deui. Rokok dia cokot ongko ieu. Aduh.